Siabo. Ewa Siabo. Ewa Siabo. Reala boga. Ke be ke re ke tlo re ke tja microphone mago scooter ba di ba gana ba ke tswele pele. A ke re batho ba ge network e shetse swara. Ga ba sa kwatša mo ba kwatša bua bo makgolo re a leboga re lebogile bo makgolo re lebogile Nono Moremi Mamogolo Mmago Katlego Ace Moremi le Mmago Kamu le tlo a company ya Professor Moremi go tloga kua le bona le tla le yena mo gore a tle a re segele KK ya celebration ele ba bane ka mogwe Ace Moremi Nono Moremi Mmago Katlego le Mmago Kamu le lefo ka mogwe le lefo ka mogwe ke gopela le tle le memmo and then ge a tloga mola a etla keno ke mo ka le nape le wo ke ka nako e tee le etla keno ba re DJ mo tlo bona me tlhole ba are o ka se gopele DJ o sa tsamaisana le tsona are Yes. Yes. Easy. Realebo ga ba selector realebo Dr. Eisu no mona re ke motho wa malopo ga bo yena o re ka te tutoro ba mara malopo a rena ke a le ga mo motho ga e se motho wa dilo no mona ke tlo go kana gore Professor Morena tla le ka mo re ka le rata go ikhatha and then the 2 ene ka mo 2 ene ka mo ora 2 ya ka mo e tlo le bella kwa 2 ya ka mo e tlo le bella ka mo re a leboga magabeso a ga keke prof ga o tlo e rathaganya wena bana ba bogembole ba feletse ke ba bakae by 7 right o tlo ntsha 7 pieces mo 7 pieces and then ke muka ge o ntsha piece ya mathomo o isa ka mola o tlabe o ba bana go ya go thoma mathomo go fitla ka wa mafelelo ba bangwe re no le tseba ka go le bona a re tsebe re mang ke mang ba le khonne ge o la tla piece ya wa ka mo o tla lo molela gore first born ya bogolo kgalabe ke mang o la tla ya merita go bona second born ke mang o la tla ya boraro jwalo after 7 piece and then ba pulitse gore Mmago Kamu le Nono ke bona ba ile gore ba tlo khatha ka mka ga yona fela go gore o mongwe le o mongwe a tla a no tsoka piece e fela the 7th piece ke yona ye le gore e tlo ya ka tlo jwale go tlo go bela gore o no tja phaka o no re 7 piece
o tla be go pisi ya mathomo o re moketekete pisi ya bobedi moketekete pisi ya boraro moketekete go fitlha go 7 o e ra gore kwa mathomo lo a mafelelo ala my selector Babalantong mo my selector Remo go 7 piece Remo go 7 piece o tla be a re ge a latela piece e teng ka mola a bolela o tla kwagala gona mo microphone re gopela thipa e kgolo e telle re gopela le ntwanela ya go hlaba ka mo fatshe ka mo o kukela godimo o latlela ka kua ke ntwana ke ntwana ke ra re tsebina la yona e ka seno ba ntwana awa ke ntwana na a retse a e be ntwana gona a retse Pura bo será cu. Bo será cu puro. awa ye ke keke Bo será cu man. ye ke keke Bo asu. ye ke keke ye ke keke this celebration cake Oh, parte pedi que já bateu. Ara sega nine que pedi. o a second night Que pedi que já bateu. a second night ke la bona gore gona la second night tobe Ah, e fedile. Vamos lá. Alexa já se lo bana. Ina kaena. Ai será tuchire. ya dilo tsena go gopetse go ka dia dile ya o ba mara ke le lenyana ke di sepa mogala bo di advise go nka idea O tu bonto idea. ene ba ba go tsela a ke di memory ke gale di se tshi se le go tsela gore tele ra ri o mo nga ya go go la tale no tshapua Sega ya mafele. a re go mutsa di tshwana ba le ene ke pelo ga ba ela ka go tsia di tsebo se ya go tsia ga bodima wa lo di neima se go tlhokwa go gore re tsebe gore bana ba ka mo ga moremi ke ba ba kai ke bo mamba latelana jwang tobe ge e le so ke mogalabe ke tate ke Hendrik ya ye ke mogekolo ke mme ke Venemina o ke a butse mogolo ke David my selector ko shaka ga yo godimo Ai fokone. alright o ke mogala ba lapa ke Hendrik o ke mogekolo wa geshu ke Venemina ke mme go tla butuo mogolo David go tla sesi ke nese a gona o ka bua Mhlanka go bua go tla abuti Ace go ka go fetša go tla abuti Ace go tla abuti Sello ka go fetša go tla abuti Sello go tla sesi Stinky go ke mamsadi go fetša go tla sesi go tla nna nna ko
go fetsa go tla nna wa tla phomolo masadi kwa mafelelo re a leboga o ile ga mpolaya e tla mo wena re nna ke nnao re a leboga magagesho tre ye e ya ka gae ra gore ge re ka tera ebia mora re jeng re ba šadišetše a ba tlo kry-a seno jale ye e ya ka gae le bona ba kgone go kwa taste kapa tatso ya mebereko e mebotse ye morwa a e bontšhang setšhabeng re a leboga magagesho ye ya tsamaya gomme gomme kgaitšeditša ka tepedi mo ke bona ba tla go no netefatša gore ba no kata dipisinyana tše dinnyane and then ke moka o mongwe le o mongwe a kgone go kry-a peace ge go ka diragala a ke la e bona e no ba e nnyane ge e ka ba o ne o kore sukiri o kare ya go tshwenya ge o ja dilo tsa sukiri ge e feta o no re ke a leboga a ke a re nape ba no e kgatha ya mamsadi bota ka mo kgaitšedi ya mamogolo ba go katlego ba rotlo la vote of thanks, right? Vote of thanks. Okay, mamsadi le nono ke bona ba tla go la vote of thanks. Vote of thanks e no ba ditebogo tša gore re tswalelela re šetše e le gore ke bošego go šego fetše ba bangwe ba šetše ba go tlala and then ge o ka re mola o tsetšitše makeup tlala ya go tlhasela tlala ga e tsamaišane le makeup o wa ela same time bale before di makeup di ela a re tswaleleng re kgoneng go ja di-makeup di dule sefatlhego re a leboga gane ka nona setloso tipa mamsa ka re ba ile go bolela e re ke thomeka le a re lebogela ke re kgaitšedi le no re lebogela and then go tloga mowe ra bina ra ja ra nwa ya ba gore e tšhaile ba le sa tsebaneng la bodišana go kana wena kwena ma thomeka Mamolo e sa go tshwara o bolela ba bannyane go fetša go tswala Okay, ra leboga setšhaba se se tletseng mo letšatšing le lekgolo go magolo ka moka bo ka kapa ra leboga ka moka bašomi ba ga moremi re a le leboga tšatšing la lekgolo ge le tsatšile ngwana borena e le go yena prof ka moka borangwane re leboga thaphalena ntle le lena ba ka sekolo fitlha mo ba fitlhileng lekgolo ka moka baagelwane balwetsi ra le leboga tšatšing la lekgolo bo magolo sekela tsamaya ka moka ga lena le tletseng mo re na le tafola ya dijo mola le diteng se le gona le dula ga botse go tshwana le wena setšhaba ka moka le sorebe le seka latlha ka moka le botlakapa ka moka babereki ka moka ba mmogo ka mo lapeng le ka moka setšhaba ka moka le bo magolo ka moka bale a ke lebogeng tšatši la lekgolo tšatši le le botse kudu-kudu ke go le lebogiša ngwana badimo ke leboge family ya gamorebe ke leboge profo wanna monna gešo o tudia se botse nna ka matlho ke bone mabane mo ke tswa gona morwagele ke re go gole o re golele le go feta mo ke itse mogadi bo baka ka moka ke a le leboge ka moka ke a ka kakaretso ke leboge bomagolo ge nkabe se ka lena bana ba maloko nkabe re se mo re leng gona ke leboge baagišane ke go ya ka tatelelano ba lena ka mogo le bothegileng ke gona
banna ga ke lebogeng Lucky, a ke lebogeng Kakapa, banna ke lebogeng le Kenny, le ntate Malefo Papa. Banna ba dira mmereko mo leng kone le papa go lebo. Bara a ke kgetholle motho, se ke ba re ke ba kgetholotse. Banna ba robale. Banna ba gore go be tse di botse tse di diregileng maabane mo bone. Ke ka mabaka a lena, ke ka baka la Modimo. Modimo o sa tlo go fa dimpho tsa go feta tse sale tse nnyane. Re sa tlo gola ka bongaka. Nne tente kgolo ko go tsemagana. Ko magolo ke a le leboga bana ba ka ba maloko. Ba ka moka ke a leboga kudu le batswadi ba ka ba ba re belegeng. Le sokotse le rena go tloga bonnyane go fitlha tšatši la lekgono. La re swara ka botse ebile lekgono re batho ka lena. Ge o ka se leboge motswadi ya gago ke modimo wa gago. Batswadi ba ka re a leboga ke lebogile thata kudu-kudu re wa re ke a go lebogile. Nkone ka ditse ka gore. Tele Jamfa. Nakele Mokoni, Akile Mushi, Toucha Baroka, Ibile Nagoshia se Moroka, le Roena Katekaka. Karkele Nalberekanka, le Chanit Laguaredio, Oma Holo. Ekele Mola Muzia. A ke re le tswa mo le khopela gore ba re o reka dijo go shopo bro a ke nya ke batho ba jola ka mo ga ga la ngwa mmagolo nna re bereka le monno nna ke president ya ga ya podcast ya ra nya ke mo jola re tletse dipheko gore ka dijo msia ba ntometse tšhelete o bova mo o tsena motseng wa motho mošimanyana a jea matsentšha madi a sego gago mo ge le boa mo ga le bo dipheko lenkwa bo magolo le se ka mo direla molato ka re ge ga a tlo re lentšhang kgomo ba bangwe ga le nayo le tletse bongata ga la tlela tšeo nna ke le mokoni ke a le kgopela ke re mona ga mpitša ke tla mo la na gole le fasile le tseba ke mosione bara mogala ba pitša ka tla mo ka ba ka re yena ke ngaka a ke berekisa le yena aowa Luka chapter 7 Luka ka yena be le ngaka o ka ba le fo Luka o ba le ngaka e gale bo magolo ke busela tla mafelelo ka ke nya ke dilo tša motšolo ka mo ga moreni ya ntole mo ranyala mo ga re sepela le yena re nyetse basadi bana a sa ka ra mo direla phoso monnono ke lebantšha lena ka re tša tseba le madila le lena jala ra jala a ba nwang jala le tsena ka mo ga moreni tlogela mothewe e nwang jala ge le fetša mmereko lanko mmagolo ke bone ntho engwe motho professor o na le moemo tša le eastern cape le makgowa motho no tswalla mo la re o tagile mo professor a ka gola lankwa mmagolo tlogela mekgwa eo ga a na le baeng le lena babereki ka mo ge professor a na le baeng tlogela go tla go professor o ra wa gola tšhelete wa yatla tlogela dilo tseo lankwa kere mo emeleng baeng ba šute le monyakana nnotše le baba a ka swarega gabotse a ka kry-a lešekatšo laka e seng mo pele ga baemile ke boletšela mafelelo a ke sa tlo e bušeletša moroka metsi a pula Thank you. Malome ka papa. Re a leboga bagaešo re a leboga mogolo e no mo o tlo re tswalele ka thapelo ke mo kana ke le dijo tse di tlabe tša tonya a re ponye re butse modimo re leboge le na le rena ka montle ba difounu re bitša modimo a re emeleleng ka dinao
modimo wa batho ka moka wa tlhotseng le godimo le lefatshe le tsohle godimo ga lona bana ba gago ka moka re mo re ya go ja dikrisemose re ya kgopela modimo gore 16 days of activism abuse ga e fele ka malapeng banna ba ska itia basadi le bona ba ska sepela bošego ba tlabetse ka dikoloing tša batho a boa ka pasteri ga gage re ya kgopela modimo gore banna le bona ba abisiwa emotionally banna le bona ba abisiwa financially re ya kgopela mašakoro ka moka gore a re tshwareng ka botse re ye go ja keresemose re ye go bona 2025 re bolokegile ka moka le bao ba reile go mebotoro re ya kgopela jehova le sekebe lana madila la go tlhela e tlatla le tia maphelo a bana ba batho ke naka go fokotsa se ka re wa itseba koleng e ka go akanetse re ya go kgopela jehova re ya kgopela ka moka ka ba boela magae ba tšhirafa gore modiro ke wa motho ka boa fela amen re maki a re tlhokomele dikotsi re maki a re seka re madila na reila a re faka kapa ya radio re ya leboga mokone magaresho di-station tša go jaki tše pedi ne bo makgolo kua and then batho fela ka batho fela ka ba ba iseng bo makgolo ba tla ka mo ge o dia dijo mo o dia o tseba re ka mo moraga ga go o ne o mongwe le ra o sa tja ja ke ganyane ba ge sho ganyane ba na go tshwa ka tsela go gona tšie ge o ka nyaka go tšea tšie ka moka wa itša le mafeo a yona go ra re wa le ka mo moraga ga go ka mo o tlo boela gaeng a se aja e tla ba khoso taba eo ka mo le ka mo re le bolele magagesho